Hello guys, mayong buntag sa inyong tanan niya guys. For today's video guys, guling ko sa tali sa pan guys, sa Tibangas tindahan guys. Gwapo ng timpo ron guys oh. Wala dinigani mo ulan ron guys. Gwapo ng timpo. Grabe nakabunga mo ang kwan guys oh. Ang kwan guys. Talong guys, ang bunga mo talong guys ba. Guys, oh, bunga guys. Grabe nakabungang talong guys oh. Oh, talong bunga guys. Oh. Ano bunga ra. Ito bungang talong guys. So, isa dili guys oh, dako na guys. Para oh. Dako na kayo guys. Talong na po yung ano, bagong tinanom guys, dagko na guys. So, talong. Pero may nagbunga guys oh. Grabe nakabunga guys, talong. Ara guys, talong. Dami namang talong guys. Ara guys, oh daming talong. Daming ano, bunga. Kulay na pagkani guys. Talong. Bungang talong ba? Ako pa sa ubos guys oh. Oh, sa ubos. Tubig tayo. Ito bunga guys. Muang talong guys. Ito gulay na pagkani o libre guys. Libreng gulay. Lingkod ako tagbalik din guys. Sa Tibangas tindahan guys. Naging panahon dun guys, so gapo naging timpo guys. Okay guys, thank you for watching guys.